Najmasovnija sportska manifestacija u Kanjiškoj opštini, 42. festival trčanja i plivanja, održat će se u subotu 10. avgusta. Maratonska takmičenja plivača i trkača, aktivnih sportista i rekreativaca svih uzrasta okupit će više stotina učesnika iz zemlje i inostranstva. Učesnici festivala trčanja i plivanja nadmetaće se u starosnim uzrastima od najmlađih predškolaca i pionira do veterana. Prijave i okupljanje učesnika su na štrandu kraj Tise, s tim što su nadmetanja za plivače pre podne na reci Tisi, a popodnevni deo programa predviđen je za trkače ulicama Kanjiže. 10. avgusta se održava u Kanjiži 42. festival trčanja i plivanja, već možemo da kažemo da tradicionalni. Glavni sponzor je opština Kanjiža i pokrajinski sekretarijat za sport, a pored toga još imamo sponzore kao Fit Auto, Telek Paprika, Tisakop, Capriolo. Program manifestacije počinje subotom u 7 sati sa prijavom u prijavnom centru za one koji nisu još prijavili u online prijavi. Trke se održavaju prepodne za plivanje od 10 sati, to jest u 9:50 počinje trka za malu decu od 25 metara u malom bazenu na obali Tise. Od 10 sati je trka za plivače od 200 i 570 metara, a trka od 3 km na Tisi je od 11 sati. Proglašenje rezultata za plivače se očekuje oko 13 sati. Popodne od 13 sati je prijava za trkače skroz do 17:30 časova. Trka za malu decu od 200 metara se održava na pesku na obali Tise. Očekujemo peškoce da se pridruže ostalim vršnjacima, malo da i oni počinju da se pripremaju za maraton u narednim godinama. Od 17:20 časova počinje trka za trku od 900 metara, 1400 i 2600 metara, a nakon toga u 18 časova je start za trku od 4 i od 10 km. Pored tradicionalne trke plivanja i trčanja, i ove godine se održava i kao poseban boj akvatlon, XL akvatlon Kanjiža. Oni su u posebnoj kategoriji i dosta je broj prijavljenih, mnogo više nego u prethodnim godinama i za ovu trku. Oni koji su još razmišljali za sad ili se još pripremali za ovu trku, mogu da se prijave u trkačkom centru na dan trke od 7 sati pa skroz do početaka trke. Srdačno očekujemo sve one koji vole sport i navijače na ulicama Kanjiže, a i trkače da dođu da se malo združe. Na dan trke bit će zatvorene sljedeće ulice u Kanjiži: Subotički put, ulica Karađorđeva, ulica Tibora Haršanija, Široka ulica, ulica Dunavska, Aleja Kestenova, ulica Svetog Save, ulica Damjanićeva, Školski trg i Hrvatska ulica. Pored staze na samoj bini će biti i zabavni program sa DJ-om, sa vežbanjem i prikazivanjem vežbe sa Kengo aparatima, ako to možemo tako nazvati. Na Tisi koji dođu da navijaju trkačima mogu da uživaju, kao što sam rekao, zabavnom programu, a pored toga i da uživaju u raznim ukusima Kanjiža u restoranima. Zahvaljujući našim sponzorima i ove godine možemo da obezbedimo našu stazu Kanjiža Warrior. Za ovu stazu treba vam snaga, izdržljivost, brzina i na kraju preciznost. Naša staza bit će postavljena ceo dan, znači ujutro od 10 do kraja manifestacije. Može svako, znači bilo ko može da se prijavi, da dođe da proba našu stazu. Prvo 3 najbrže vreme možemo da nagradimo sa malim poklonima. Rezultati bit će obavljene i nagrade bit će dodeljene posle trkačke trke na bini.